Avdive pralanen kona ve Allahescu subhanahu wa ta'ala mangava te usetinen e Allahe kotumaro kalbi. Mangava avdive te cida te paga sao granice so šeitani čeola te šajtave tava popaše ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kakjer Allah pitari tauba, hem taro milost e Allahescu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ano Kur'ani pen Allah. Inna Allaha yuhibbul tawabin wa yuhibbul mutatahirin. O Allah subhanahu wa ta'ala mangela okole manushen so perena ki tauba, so perena pishmani. Hem Allah subhanahu wa ta'ala mangela okolen so čistine. Dikhe kate Allah subhanahu wa ta'ala potribinela jek arapsko lafi yuhibbul. I arapsko čip tani jek bud bari barvali čip. Baši jek buti i situt povišem lafja. Ki arapsko čip bašo lafi ljubav, bašo lafi mangipe i situt efta lafja. Ama Allah subhanahu wa ta'ala potribinela onaj učolafi, bašo lafi ljubav yuhib. Onaj učolafi. Da li canena Allah subhanahu wa ta'ala sar anav kerela i peygambere? Neli o peygamberi aleyhissalatu selam anglalo Allah subhanahu wa ta'ala tano naj manglo? Sar anav keryale Habibullah. O lafi Habib kotar avala taro lafi yuhib. E isto uče lafeja o Allah subhanahu wa ta'ala vikinela okole manuše so kerela tauba. E isto uče lafeja od ova lafi potrebinela te mutovel kozomo Allah subhanahu wa ta'ala mangela okole manuše so kerela tauba. Dikher. Soske mangela Allah subhanahu wa ta'ala kale manuše. Yuhib. Soske. A kao manuš grešinga premali tute. Amende ko insanja grešin ko šefi. Šajka doltut panda jek šanca. Ama na neteva kerol tuke mangavat. Ama na neteva kerol tuke tu sijan miro naj manglo. Ovka doltut panda jek šanca, ama angle leskere jakja tu kapere. Grešin premali tiri rovni. Kad doltu šaj panda jek šanca, ama anglo jak lakere jakja kapere. Kozum te grešine. Palemo Allah penallah. Ako kerea tauba, tu sijan anglal mande isto. Soski akava, na primer tu, iranjatut ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ama isi tu dar. Isi tu dar. Penja me bud grešingjum. Kao prostinelli mangeo Allah. Mangela li mano Allah. Allah ti dinga tutar akya sumla. Sopinga madara. Metut mangavatut. Dikhen. Prednesimoji taro Ibn Jubeir. A Ibn Abbas radijallahu anhu šunela taro Ibn Jubeir. Vakerela Ibn Jubeir sine je grupa taro manusha soale ko peygamberi aleyhissalatu vesselam. Pence ya Resulullah, amen ki tu te veruinaya. Amen tut mangaya tu. Ama isi amen yek problemi. Na canaya dali Allah kao prostinela men ya Resulullah. Amen mudargam manushen. Amen kirgam haram palo haram hem na canaya dali Allah kao prostinela amenge. U akava momenti Allah subhanahu wa ta'ala objavila ayet. Kul ya ibadi الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. سبحان الله. Ya Muhammed, vacer mire robonge, okola su iranđe mange dumo, so grešinge mange, ako perena iskreno mange ki tauba, mate na šalen pinada, so me na neto prostinav olenge me kamu kamo rahmeti upravljente. Dihen, savo respekt i silje Allah subhanahu wa ta'ala premalo. Subhanallah. Qul
Ya ibadi, vaker mire robonge, okola so grešinge premalino. Sar prvo. Diken Allah skoro respekti akate sar anavkerela tu taro respekt taro mangipa ibadi miro rob. Ako manush itano chor ili ubica ili kerga disavi zina sar sokava kera amen ekjavalo chor. Te muklada odoa pijanica, te muklada o alkohol, amen kad kakera lafi sitinjatut okova manuški mahala, okova pijanica, ama ovšaj više ne pijanica, ama amen palem ka klasificirinale sar pijanica. Amen agyar ka navkera e manušen, ama dik Allah savo respekt i sile. Da li si jan pijanica, da li si jan ubica, da li si jan čor, i rangatut ko Allah penatuke kuli ya ibadi, taro respekt penela baker mire robonge. Akate olakšinela sarinenga amen. Akala supučena Ibn Džubeir, na samo peske so lokjarge pes, nego lokjarge amen geda. Suski sarine amen grešinaja. Sarine amen isi amen greške, ama Allah subhanahu wa ta'ala penela ey mire robo masikirin. Hem mana šalti nada somen naletimo kamo rahmeti. Koje purane peygambere skoro vreme. Resela vahi taro Allah subhanahu wa ta'ala. Šunen akja istorija, te šunen e Allahe skoro rahmeti kozumitano. Allah subhanahu wa ta'ala penallah kale peygamberesi. Teca tele yek cenaza tenan yarela. A odija cenaza tani veli Allah, miri mangli, evliya. Veli Allah anavkerelo. Akava peygamberi da penla čim anavkerelo Allah veli Allah akava itano disavo vredno insan. Kada resla i kalela lestar o čaršafi so dikela o najrumimo insani kidis. Manush so kerja odobor baro zulumi čak paldingele taridis. Čak akava peygamberi vakirya tu odobor zulumi kerea. So tu navea kigodi. Iklo tariya kiyadi se cidena tu taro narodo. Yakana ovdikela o Allah anavkerela le veli Allah. E Allah eskoro manglo leski interesatno. Saršaj. Ya Allah. Sodi sinela. Allah subhanahu wa ta'ala biçarla leski Cibrail. Hem vakera. Ko momenti kada tu men paldingen. Ov osetingape korkori. Nikoj višem nadikelale. Sao udare leske tane pangle. Leskoro lafi višem nikoj našunela. Osetingape bud korkori. Ko kraj osetingape tute. Setingape ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ketki setingape ko Allah hem vakeriya. Ya Allah. Sarine mange dumo irange ya Rab. Ama canava tu mange dumo naniti irane. To rahmeti tano bud po barotare mire grevia. Oprostin mange ya Allah. O Cibrail penela esabki tauba sinele akale manuşe. Esabko ihlas iskrenost pileskiri tauba. So Allah subhanahu wa ta'ala sa leskere grevja oprostinja. Sa leskere grevja Allah subhanahu wa ta'ala oprostinja. Hem ko od ova momenti Allah melekul maut lella leskoro ruhi. Ko doa momenti nakela i dunjaja. Hem šun so penela Allah subhanahu wa ta'ala. A kava manush te gjall sine te rodel oprost taro manusha kaske grešinga, leskoro hateri mesine bio prostinava celo dunjalukos. Halilam li amen kozo milost i sile Allah subhanahu wa ta'ala. Diken, yek dive avela Cibrail ko peygamberi aleyhisselam. Şunen akava. Akava hadithi araklola ko ibn Tirmizi.
Ahmed ibn Hanbal klasificiringale sar sahih. Pinga o Jibrail, ja Rasulullah, ko momenti kada iklilo o ruhi e faraonesco. Koji je o Firaun? O Firaun tano od vas pinga enna rabuk, mesijum tumaro gospodari. Mesijum tumaro devel o Firaun. Pela ko momenti kada avala leskoro o meriba, me gjav lav pushik hem gurinav leske komuj. Jibrail. Učela o pejgamberi asoski qigan leske komuj pushik. Penga el khashitu fel yekulu la ilahe illallah fe yerhamukullah. Daran dilum tena bakere la ilahe illallah tena mukelo Allah subhanahu wa ta'ala piro rahmetu praleste. O Jibrail nai shukar penjarela e Allah subhanahu wa ta'ala. Hem penjarela kozomi tano baroy Allah skoro rahmeti. Hem jangya kaj čak o Firaun isile yek šanca ko Allah subhanahu wa ta'ala. Šuno Allah subhanahu wa ta'ala sova kerela? E Jibrail eski. Ja Jibrail. Tovelle sine tauba. Te kerel sine tauba o Firaun ako so čiganleske pušik komuj me palem kao prostinavleske. Savi rahmana nele Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala isile bari rahma akava sikavalamen kaj amen bilo so tekera i rangjantut liko Allah subhanahu wa ta'ala isitut bari šanca Allah subhanahu wa ta'ala sato prostinat. Hem savo korist isiamen amen taritauba. Savo korist isiamen amen taritauba. Na samo tu ket kerea tauba so Allah subhanahu wa ta'ala oprostinela tuke. Na. Nego Allah subhanahu wa ta'ala ako isitut disave problemja, isitut nešto so mučinela tutko životo, Allah subhanahu wa ta'ala od ovaka nam istinel tuke. Diker ki suratul Nuh ayeti deşviyek hem deşurvi. Allah subhanahu wa ta'ala penala enuaske alihi selam. Džavaker te narodoske. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا. Vake lenge neka peren ki tauba se Allah subhanahu wa ta'ala stalno oprostio. Yursili sama'i alejkum midrara. Ako perena ki tauba, rodena Allah estar oprost, bërshim Allah subhanahu wa ta'ala ka mu keltum. Suske vakerja kava, sebebi sine shuki banasine bërshim. Keren tauba Allah subhanahu wa ta'ala tari semaya ka mu keltum enge bërshim. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ وَبَنِينَ. Ako perena ki tauba te janen fen Allah. Ako nashalgen tumaro barvalipa ka doltu meno Allah subhanahu wa ta'ala poškav status ki ekonomija. A nas samo od ova, nego ako na netu men čave, Allah subhanahu wa ta'ala ka doltu men čaveda. Ale je grupa manuša ko Ibn Abbas. Hem vakirja, yek vakirja, man nane man çave. O penga jak kere tauba hem ker istiğfar. O duyto manuş vakirja, mi ekonomiya na jala şukar. Ibn Abbas vakirja, ker tauba, ker istiğfar. Allah kad. Trin manuşa ale o sol trinenge vakirja, keren istiğfar. Allah subhanahu wa ta'ala kadıltumer. Hem ker puçlele, ya Ibn Abbas, sako je avola tute tu vakerja ker istighfar. Suske nadjale nešto javer. O vakerja, znači tinjenli i suratul Nuh, ajeti deşyekem deşudu. Sar Allah subhanahu wa ta'ala dingjalen bute manušenge prekalo akava ajeti su čitinge su siknire su kege istighfar džanejali kozom narodo Allah subhanahu wa ta'ala dingjalen čave. Dingjalen bërşin, dingjalen sa odova sofajnëla nenge samo tari tauba. Me këtë sjum sine ko jemen shungjum akava taro jek pral.
Pella mesium sine korolo. Mena dikava. Gelum ko Habib Ali Jifri. Pušlum Habib Ali Jifriya penavaleske našti pela te dikav kome jakja. Mo vid našavdilo skroz. Bud hari dikava. Habib Ali Jifri va kirgaleski. Olafya ibn Abazeski. Ker tauba. Ker tauba, ker iskreno ihlasija istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala kadul to doktu so mange. Wallahi me mangle prala. Wallahi me prala. Palo je kurko dive dikela. Hava suju pralo Allah mesijum svedoku kaj palo je kurko dikela. A o doktorija vakergeleske kaj ov našti višem dikela. Suske palal astarga tumbi. Ama Allah subhanahu wa ta'ala zbogu istighfar, so kerga tauba, Allah subhanahu wa ta'ala kerga te dikel. Bilo savo problemi to voltut, Allah subhanahu wa ta'ala karishinel tuke. Diken Yunus aleyhisselam. Len oleskiri situaci. Neli okiti çivalale kovogi. Opket uštela, arakvela kijek temnica. Hem na žena su disinila pelea. Ko krajo halovela kaj tano kovogije kitesko. Džajna li so kerala Yunus? Kerala tauba. Teuba. Vakerindoj. La ilaha illa ente subhaneke inni kuntu min zalimin. Kerala kja dova. Hem Allah subhanahu wa ta'ala vakerala miro robo kerja tauba fordele tarobogi. E Yunuze Allah subhanahu wa ta'ala i ka lelale taro najparu iskušenje zbog sokerila istighfar. Bilo kaj to ove, bilo kisavi su pari situacija te ave, čak te ove teleke ki te skorovogi, Allah subhanahu wa ta'ala kaj kalutu tako kerja iskreno istighfar. Ama nekoj kava kerela gja. Sjame vrema, nekoj kava kerela gja. Me perava ki tauba. Akava ka penjarentu me budžene kvaka. Me perava ki tauba. Ama pali mira nama be. Penava ya Rabbi uprostin mange. Perava ki tauba, pali mira nama ko haram. Sote kera. Isi hadith ya kalista taro Peygamberi aleyhisselam. Peygamberi aleyhissalatu selam vakerga. Ka avıl yek manushko Allah subhanahu wa ta'ala hem kerala tauba. Şunen Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah. Ya Cibrail, vikin e melekon. Te vakeravlenge yek haberi. Akava insani kerga greške, ama pelo ki tauba, pelo pişmani. Allah penala. Palim iran gapе ki greška. Palim grešinela. Kava manush grešinga, palim iran elape ki tauba. Hem penala Allah. Diken palim pelo ki tauba. Palim grešinela, palim pela ki tauba. Što so penala o Peygamberi aleyhissalatu selam. Džajna li so kerala Allah subhanahu wa ta'ala kale manushe. Dikela kaj mučinela pe tiranel pe ko Allah penala leske varanela miro pomoć, hem pomužinela. Grešinaja, odma per ki tauba. Palim grešinaja, palim per ki tauba. Hem vakere Allah eske, ja Rabbi, me perava ki tauba ama sijum slabo. Mana šal ti vezaj Allahea, palim. Palim avaki džamija, palim ker zikir, palim ovku ibadeti, non stop. Hem ako grešinja, nekoj ka po šun, sarakana sijum sine je keste kvava kovudar, pena mopla taveki džamija, šun mopla me pijava. Naštite ava. Ketka mu kavo alkohol, kava. Greška. Ava palim ki džamija. Pokušil per ki tauba pen ja Rabbi grešinava. Istinela pe? Alemiran tutko Allah subhanahu wa ta'ala. Ama ako činavea i veza maškari tute maškaro Allah. Vaker mange koji ka pomožinot.
Yek amal moklo tari Yemen les koranavtano Abdülkadir. Vakerela dikapala kala sobeshena ki soba. Penela ola sine manusha sokerena grevia. Ama sine ki mafya. Yakana karavanea ko Yemen karavanea yek putuinela sodisinela pe o akia grupa avala chorena sai roba talo akava karavan. Akala manusha penamen penjaraya penla hari janaya e gazda. O gazda penjaraya ale. Penja kajaka kerali alafi. Hem angeles ke kafa. Shune na kava. Angeles ke kafa. Janea o arapia konena ki kafa magena hari te kovlarentu te onavo dobor nervozno premalilest. I ale ki leste pena shali te kera alafi tu ya. Allah shai beshen. Shai puna ti chkolatu kari kafa. Pena nana me pustinava. Me kerawa o ruči posti. Kala pena. Tu keria štete. Čorea, sijan glavno ki mafija. Sar penela tu postine. Džene se odgovori nga nengi? Penga, da li mangena me sa oveze te činava ve Allahe? Sa oveze mangena je Allahe te činava? Wallahi. Penga mange kave, hem kad kele avdive ofsi kavala škola. Ko Yemen. Kada dikavale penava akava sine. Kad počlele sar ulo tutove ulema te mukesao do haram. Dikenale promisalilo. Penga setinena tumen odia veza su sinema je Allahe. Od ova kontakt su sinema je Allahe. Od ova kontakt su sinema je Allahe pobedi jama. Evo Allah subhanahu wa ta'ala spasi jama. Mana šel tiri nada. O Allah canela kaj tu sijan slabo. Allah canela kaj tu sijan slabo. Allah subhanahu wa ta'ala canela kaj tu pokušineja. Tamam perja ki po haram penleske ja Rabbi pokušinavama slabo sijum. Bizo toklo našti me pobedinava kava haram. Hem kad ikil kaj tu pokušineja Allah subhanahu wa ta'ala ka spasila.